MC wa municipality Caleb Mutethia na uria wa umaru kireja MC wa ward oyu Elias Murega ni bameneretie rwangi rwa gutua mucaraniru SRC bagitariria ni bakuinyiria Arimu banasare bonene nyuma ya kugita bari wengiri mugwanjake bariuga Arimu baba ni baitaga ngugi nene mono na yabata na ni batere gutewa na kinya gutwiria mucara jumbika kubatethia Muthumuriuki na aranerete na tongeria baba na tutumira ripoti iji. Je, shilingi 7,000 ni mshahara ya mwalimu kweli? Mwalimu atalipaje kodi la nyumba? Mwalimu atalipaje mfanyikazi? Mwalimu atafanyaje shopping ya nyumba? Mshahara ya shilingi 7,000 kwa mwalimu na akona watoto wanaenda shuleni, akona mahitaji. Kama chama cha walimu wa chekechea tumekuja hapa kukataa kabisa kata mapendekezo ya SRC kwa walimu wa chekechea. Kiki ni kiamba kunopet kiamba kiria kitegaira mandu jegeri mbobanasari ujure nyuma mubangania wa mishara kithirikari kuga mushara jojo tujugito kuma ngiri 70,000 How? Solidarity! Amna bubu MC wa municipality Caleb Mutethia akerendere KUMENERUA secondary kagitagara kuriungirite skuru iji na ugitewe akethwaro mbere kugia muswanda jwegeri mbobanasari kimbunge ya Meru nikenda gutigira bo ibokuru kia Arimu babo mbekutha bakire bwega KSLC ituronere banenkanira guideline embetiria bakareaga Arimu baisindi ndendo bera riria imeia ja manene ntiumenya nura be informete kuga bale ya mwana mwalimu ukuthomithia mwana oku isindi ari wengiri mugwanja ngwetikia gintu kiu backward thinking ke SLC na uninde Caleb ndirugire ngikia mswanda ke assembly ya Meru kienda gintu kya mbere that to cushion nontu that bane Arimu betu baraba ke county government that to kale tamswanda jo atuketha tumenya ira Arimu betu ba isindi ndubarabu kwa timbaru ne MC wa gatene wa municipality no Elias Murega akiwa thirikari na neba ithomo ibabiriko to bagitegera mantu jamwe kagitagara bakojauga Inkoromba inya CS the cabinet secretary Ezekiel tafadhali tika gweta rwero na manjaza kithomo without proper consultation inkoromba inyabu intervene nonto ECD forms the foundation na inya wize ECD devolved function inya ne bateri ku involve counties kutegera mantu zegie Arimu baba na foundation ikethirwa te njaga na mwalimu motivated then you are putting our children into risk. Amna bubu arigo timu Arimu kumenyerana banini obweri kuri wangiri mugwanja na nontoro tokani tonto bubu potebui koi kuromba thirikari na inya parliament yombe kuiza akue mono ikenda yomba ku defend aritani baba oninkulikana kagita umbere mbithiritwe nkiaraire mantu ICD na tweza na governors kana council of governors beza na scheme of service iria bari bakiri minirita all these ECD teacher na minimum ni ari nkurukia 30,000 lakini anditha irio ukauma from that amount to 7,000 bo batena bigger union ya kubatetera then jamutongeria zani lazima come up inyani invoice sauti yao ikende nyabo ba reconsidered ke thirikari 10,000 or 8,000. How did you come kuga mwalimu ule ari agwengiri mugwanja? I think antu awo urotongetie commission area itukuga nagirite Kenya Anthony na thatu tukaumara na kajuga kanene na turegane ante tweu nuntu kama uu na kuinyiria Arimu. Nkiripotera Uru TV Bitamuthuri Muriuki.